He pūkenga take mana iwi taketake, he kai te tohe hoki a Claire Charters, e whakapai ana, kai te whakapōrearea te kāwanatanga hu i te mana o Aotearoa, hei amorangi o te ao i ngā kaupapa iwi taketake. Atu i rānana, e ai kia Charters, kai te mātiro mai te ao whānui i ngā mahi kōkiri kaupapa here e hoki kōmuri ai ngā take hauora Māori, te Tiriti, te reo me e tahi atu take. Kei Jess Tyson a whakamārama. Ko tōna tikanga, ko te aka whaiora he rongoa ki ngā tatauranga kino mō te Māori i te rāngai hauora o Aotearoa. The Māori Health Authority established to try and address the fact that Māori do so poorly on all our health statistics, and bearing in mind that evidence over 50 years that Māori and other Indigenous peoples do better when they've got some sort of say over socioeconomic matters such as health or education and so on. So to pull back on that is a regressive step. Troia ki tēnā, kei te whai te premia ki te whakamutu i ngā mahi katoa mō he puapua. Te pūrongo tohu i te kāwanatanga ki te mahere āmotu ki te whakatinana i te whakaputanga a te kotahitanga o ngā whenua o te ao mō ngā mana iwi taketake. Indigenous peoples do better on all socioeconomic indicia when they have some form of self-determination, which is reflected in the declaration. So to pull back on the declaration is to pull back on some of the best mechanisms that we might have for addressing inequality in this country. Nō reira, hiaha ngā whakaro kua puta i te ao, e pāna ki ngā kaupapa here a te kāwanatanga hou e whai nei, kia whakaro tiano te mana o te Māori hei iwi taketake o Aotearoa. I've heard a number of comments from a number of Indigenous leaders from around the globe to express that sadness, frustration, and in some cases even a little bit of anger. It doesn't bode well for other states if they can, I guess, use New Zealand, previously sort of a nation with a great reputation in this area, to then give, I guess, other states ammunition to also be more aggressive on Indigenous people's rights. Hei tā te kaiarahi o actor David Seymour, aha ko te pūrongo o te rōpū whakamana i te Tiriti o Waitangi, e pāna ki te kokoraho o Ngāpuhi, ka kore te kāwanatanga e panoni i te kaupapa ture. My hopes are that the government will listen to Māori as the Indigenous peoples of this nation, as the founding, I guess, constitutional partners in the establishment of Aotearoa New Zealand, and will heed our concerns and our fears and our advice with the policies that have been coming out since the election of this new government. Koinei ētahi o ngā kaupapa e whakapōrearea ana i te iwi Māori, ko wai ka mōhio, hia hatua no, a pōpō. Jess Tyson, te ao mārama.